Ebi bibiro bw'abemezi babiri nibarambura amashomero agari n'ugombe ko mu cwekeki nuko kuragira company ya God's Choice Construction Company eriyo neyombeke 2023 ayishomero rya Karo Karongi Primary School okushenye bye bireshakarize kandi kagaruke gashakara kurungi. Toka kwata milioni 200 ukaziteka hakizimbe nkeki ukashanga amabati bagashakire nkaguba kushakara witu aguturukwa twereze mitwara atane mitwaro nkaga miliyoni nyoma amazima nkanye kamenisa uyo bwegese nareba foundation yimukirege ahandi byimukaje konke embaho ziriyoni zijuza kujunda n'abana batakatandikire kushomera embaho twashanga staturitingire kandi tubarazo muzege nari tweta season kandi ikindi aho yarenatera cyo sitarakomere na payani esha yona bisobaneza kurugamu jo umuyaga bitware kizimbe kandi rero kirya kashoze turukobe kizimbe for 2-5 years is here to stay so let us go in the meeting now zone shonge stware nizagamba nistagamba tuteka kuzitereza atakabonese Abahona batayire n'ishomero rya Iriango Primary School nariyo riyo ndiyombe kwa bibina kandi ahemera umuntu wera abemerungi bashabire contractor ngwara usie mwene cyatureta aha wanabona rebona RDC futero fukaro kubanza nano gukora niyugura mu breaking amwe no kurobora mu ashwahika rero tukareba ebukuburamu ninga byabishikire tukategereza mu mugawa abarokura amashomero aga basimira bembezo kubirukangira umuringo ogu classroom challenge kuna kongerwaho kezindi ishomero twangerwaho izindi kibasa kushemeza kandi kindi na nabashomesa turubake kozi na niwe staff yona okuturi ndimo na headmaster tujya abantu 8 so n'abashomesa mushanju enyuma ho tubiye n'abana bari kushomera mu bizimbe bitakingire ubundi bashagamo mu class konkate batombekire classroom zishatu gasha kwa rusi no manya